прво глава тари книга сарте сиклова амари религија. Сар прво фарзитано са е муслиманенге те сиклон о исламско джандипе. О Аллах аззаваджел вакирлако Кур'ани ки сура пинду јек ајети пинду шоф хеме створенгјум еджинен хеме манушен само себепи текерен манге ибадети те обожавина е Аллахе. О Аллах аззаваджел створенгјамен хеми смисла палуадва со створенгјамен тано текера олеске коркори ибадети хемо муслимани те халилоакава тогаш каувул олеске јасно бизо сумние дека мора некозон букја тари религија те сиклол. Хем сарда те практикунул акја религија правилно бизо джандипе те овулоле таро Аллах аззаваджел сарте кералеске ибадети или сарте обожавина оле. О Аллах аззаваджел бичалга Ресуле саллаллаху алейхи ва саллем ко начин тачно адвате си кавламен. Хемо Ресули саллаллаху алейхи ва саллем вакрига ко хадис коватано аутентично Хасан таро Ибн Маџа те сикловул пе о джандипе свакој ке муслиманеске тано фарзи. Ибн Абдилбар рахимуллах вакирга о ученакја тане едногласно дека осиклојбе таро джандипе, таро исламско джандипе, таро основе, тано ек фарзи сариненге. Аба вера букја таро подетално теме сар пример о наследство сар халола пе адвако ислам, те сиклиле акава не саве муслимајна ева веренге на невише фарзи. Значи не мора саринете сикло на два. Ем вакирга дао Ибн Абдилбар свако муслиманеске тано фарзи те сиклол дека е Аллахе на не нисаве партнерија, хем дека офтано коркори овладари, сајтано олестар, хем никас на не право, то вул обожавимо, те рилпелеске ибадети, освено Аллах аззаваджел коркори, хем исто агар ко есма ва сифе, ко анава е Аллахескере, никој на не слично, со шајте авил може да паше е Аллахеске коакава. О Аллах ексистирина бизо почеток, хем бизо крај, хем тано упредер таро перо арши. Хем свако муслимани требла те сведокинул дека о Ресули саллаллаху алейхи ва саллем тано од вас обичалгјале о Аллах аззаваджел хем дека пало мерибе сарине каува палем ваздиме хем кадобина или казна или награда хем исто тано фарзи те сиклова дека о Кур'ан тано е Аллах скоро лафи о муслимани да дужно тано те джанол о панч вактија намаза хем те сиклол да сар джанадла хем косаво редо хем исто мора те джанол дека требла аделе намазеске некозон букја сар пример о абдези хем во вераза којна те шајте овуло намази правилно сар пример те читинај елфетиха хем слично букја. Исто мора те джанил о постибе кома се Рамадан тано фарзи хем требно те постинил хем те потврдинила два. Хем исто мора те джана со руминила о постибе хем со наруминила о постибе хем мора да те джанил дека иси ек фарзи ко зекјатја када дореслапеа два мора те дилпе 2,5%, таро адва барвалипе со исинекас. Хем исто е муслиманеске фарзи тано, те джанил дека, ако тано са 100, хем исиле паре, требно, обавезно, текерил и хач. Авриал таро аса акава со спомнингем, исто о муслимани мора те джанил, некозон букја сотане важно, таро обично букја, хем коте обиджан дипе, о не знајне, на не извинибе адалестар англо Аллах. Сар пример, те джанил дека озина луко тано харами, хем насменила те керилпе адва или окамате, или да те пиелпе алкохол, или те халпе баликано, или нечисто букја, со насменила те керил, или те хал, или те пиел, или те овил присутно лесте адва. Хема герда о Али ибн Ал-Хасан ибн Шақиқ, пучла сине е Абдулла ибн Мубарак, со морате джанул о вернико о муслимани, или со фарзи тано е муслиманеске, те джанул. Па вакирга о Абдулла ибн Мубарак, рахимуллах, наштите дозволинил песке ек муслимани, нешто те керил со на неоле джандипе одолеста. Хем мора обавезно те пучилпе адалеске со манглате практикнилпе, дали два правилно или на. Значи, нашти бизо джандипе те керил делија